Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi Simo selitulu babukele emakhaya sanibona nasibuka imvula nemoya namhla kusihlwa siyabona ukuthi cha bonakala amathuba emvula la buta uqhamuka khona lapha enhlane live kuyafika khona lapha eningizimu live ngagcina sayafika khona ku 30% kanti kunemafa ecishe even lonke babukele emakhaya kanti sasibukela ngelesithatha siyabona ukuthi lawo amathuba emvula asagcika kakhulu la eMpumalanga kapa babukele emakhaya ngagcina sayafika khona ku 30% umoya ogijima ufika khona ku 30 kilometers ngeli hour kanti kubona wasexwayiso khona lesibuya khona ke South African Weather Service ukuthi kuyashisa kakhulu kunekushisa lokubonakala kungathi kwegcile la eningizimu yelive kungena khona enkhabeni yelive kusho ukuthi sicaphele indlela esebenzisa ngayo umlilo ukuze singadali ingodi kuletinye Tindzaba babukele emakhaya kanti lisexwayiso lesinye lesilandzelako sisho kona ukuthi kena letinye Tindzaba kabe lishisa babukele emakhaya zingena khona la eGauteng eJohannesburg itawunyela khona ku 34 kanti ku 31 kanti iPitoli qala ku 18 nyukela ku 34 Vereeniging uhleti khona lapha ku 32 kanti ke nasinyukela khona esifundeni salapha eLimpopo Musina uhleti khona lapha ku 34 iPolokwane qala ku 18 nyukela khona ku 30 Mokopane qala ku 19 nyukela ku 35 iBhelabhela nayo ihleti ku 35 sehlela indansi esifundeni salapha eMpumalanga Sikhukuza hleti ku 32 Mbombela qala ku 17 nyukela ku 29 Emelo hleti ku 27 Mkhondo qala ku 15 anyukela ku 30 kanye neStanderton babukele emakhaya zingena khona lapha esifundeni salapha eKwaZulu Natal labathegcila lapha eThekwini ihleti khona ku 30 libavumile uLundi ihleti khona ku 35 Pietermaritzburg aqala ku 17 anyukela ku 34 Krokstad iyashisa hleti khona ku 30 sehlela indansi eMpumalanga Kapa lapha eMthatha hleti ku 34 iQonce aqala ku 19 anyukela ku 35 kanti iKrugersdorp ihleti ku 39 shisa likhipha umkhovetsheni leyo Ndzaba babukele emakhaya kanti lapha eWilmore hleti khona ku 38 babukele emakhaya singena khona lapha eNtshonalanga Kapa lapha eCape Town lihleti khona ku 30 qala khona ku 14 kanti ke eClenwilliam qala ku 18 nyukela ku 37 Beckford West ahleti khona ku 38 liyashisa ke endaweni lapha eAutostrong qala khona ku 18 linyukela khona ku 40 liyashisa kuleyo Ndzaba babukele emakhaya singena khona esifundeni seFle School nato tonke kanti ke lapha endaweni lapha eUppington lihleti khona ku 41 emva kwamadina Calvin aqala khona ku 17 nyukela ku 37 Sutherland ihleti khona ku 32 kanti iDI aqala ku 21 ihleti khona ku 36 babukele emakhaya singena khona lapha eFree State kanti lapha eFrankfurt qala khona ku 16 nyukela khona ku 33 iBethlehem ihleti khona ku 31 Fixburg aqala ihleti khona ku 32 kanti iWephena ihleti khona ku 30 emva kwamadina babukele emakhaya esifundeni seFsegcina Rustenburg ihleti khona lapha ku 34 kanti lapha eMahikeng babukele emakhaya qala khona ku 20 nyukela ku 21 Tosca ahleti khona ku 36 ngathi ngilobele ngiphathelana bulalo kuhle nisalene kahle